Sisathuswa yizo iy'ndaba ezenzeka kuMthandeni SK lapha kukhishwa umusic wakhe online. Abantu oke kwabika ukuthi babenenkinga efanayo. Omunye onjengoNjoko ihoboshe lapha umsebenzi wakhe wakhishwa online uyisela. Ey'ngomeni eziwu-4 ayey'khiphile, enye ingoma eyaduma kakhulu ethi uyisela iyona eyakhishwa le yagcina seyibuyisa as i-remix. uFezimnyama laphana kuneqembu kade ekulo, angazi ukuthi lalibizwa ngase likhohliwe igama ngizama nokulibheka. Ingoma yakhe yayigijima kakhulu ibheke ko-700,000 ama-views laphana ku-YouTube. Bagcina bewakhatha ama-views by half, ayahla ama-views ashona phansi. U-YouTube-ke i-verification process uma kunento ayi-suspect-ayo, umsebenzi wakhe yawukhipha ama-views uyawanciphisa uwakhiphe nawo kusale lezi namba lezi acabanga ukuthi uyakhona ukuzi-verify. Manje ngaleyo ndlela leyo uyawuthola ukuthi-ke sekuyalimaleka-ke egameni lomculi ngoba umuzi wakhe usuke ey'tshela ukuthi uyahamba online. Njengoba ingoma yakhe yagcina isihamba kahle kakhulu laphana ku-Spotify nakhona ku-YouTube le i-remix ehamba khona no-Limit yagcina ihamba kahle. But-ke other than that-ke ngifuna sibongise lapha kuMthandeni Paris featuring Lwadlunkulu bathi sidlule 24 million streams laphana ku-Spotify. Bathi ingoma yokuqala kaMaskandi ukuthi-ke yenze kanjalo. Ngoba ingoma yokuqala ithi yenze 10 million, 15 million, 20 million, 24 million. Kuzobe ingoma yokuqala ithi 25 million. So wonke lo marekhodi lawa abekiwe lizowaphula-ke kalula nje, very very simple, right. Umzukulu bathi ingoma yakhe album yakhe ethi ngifuna into zami nengoma eziwu-17. Bathi-ke zonke iy'ngoma zakhe seyiqala ku-400,000 ama-streams or more. Breaker irekhodi likaBabMoto, Kabza De Small, ukuthi abe umculi owokuqala noma abe umculi ukuthi abeke leyo record within 23 days. Abanye bakwenza ngesikhathi esingaphezudlwana kwaleso, kodwa umzukulu ukwenze nje nge-23 days ukuthi zonke iy'ngoma zakhe enama-streams amancane iqale iqale ku-400K within 23 days. Ne-album yakhe umzukulu siphinde siyibongele laphana-ke isiphinde yenza kahle kakhulu. Yakwazi ukuthi ayibeke ku-13 million ama-streams laphana ku-Spotify. Ukwenze 26 days-ke lokho umzukulu. Bathi-ke i-album isithathu ukuthi yenze kanjalo ifike kuleyo position leyo. 13 million streams, umzukulu ngifuna into zami. Amanye ama-album aqala kahle uthole ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uthole ukuthi ayehla awasakhoni ukuthi aphushe afike lapho. Kodwa umzukulu eqhubekile sekuyophela inyanga kusele nje 3 days nyana and a half ukuthi-ke kuphele i-30 days bese sewabona-ke wonke-ke amarekhodi abekwe umzukulu, especially nalaphana ko-YouTube kunamarekhodi amaningi amahle kakhulu laphayana. Kodwa sesiyivala nje ividiyo-ke bekukudlulisa nje ukuthi into ehlela uMthandeni njengoba yamehlela kwaba nzima ukuthi umusic ubuye wagcina sewu-re-upload-a as a remix. NoFezimnyama ama-views laphana agcina amanye ekhathiwe bewakhipha kwa-YouTube. Angazi noma umsebenzi wakhe uFezi usasekhona online noma cha, kodwa-ke ngizoya ngiyobheka ukuthi kuhamba kanjani. But lezi zinto lezi ziyenzeka emculweni kamaskandi ukuthi umculo ukhishwe, kodwa akuyona-ke into enhle ukukhishwa ko-music online ngoba iyona livelihood yabo abaculi le abaphila ngayo. Uma ukhipha-ke leyo nto leyo uthi abaphile ngani, iyo nje-ke into engekho inhle-ke. Ngisakahle isidingo okuzayo sizokhuluma ngezinye izinto khona la kwi-Indaba Suthi TV.